Za 22. dan Ramazana pravila sam viralni recept sa testeninom, feta sirom, čeri paradajzom i špinatom. Vjerovali ne, ovo je bio moj prvi recept koji sam objavila, a da je otišao viralno davne 2021. godine koji sam snimala jednom rukom, a kuhala drugom. Ovo je toliko lagan i brz recept da sam imala svega 8 do 9 minuta materijala da vam uopšte editujem ovaj video, tako niti vam treba vremena, niti vam treba posuđa, niti vam treba nekog amanumijeća. Jednostavnije od ovog zaista ne može. Skuhate otprilike 100 grama testenine po osobi u šerp slane vode. U tepsu stavite 200 grama feta sira, 500 grama čeri paradajza, finu količinu maslinovog ulja i začne po želji, pa zapečete u reren 30 do 35 minuta na 220 stepeni Celzijusa. Izvadite iz rerne kada bude gotovo i oprezno iznijeđite sir i paradajz, pogotovo paradajz koji će od vrućine pucati pod viškom. Dodate svježe zelje i izmiješate, a zatim dodate iskuhanu tjesteninu i sve to ponovo lagano promiješate. Po želji možete da dodate i malo dimljenog sira odozgo i vratite u rer na svega 2 minute i sa i bez sira. Servirajte i uživajte u brzoj, ukusnoj i kremastoj tjestenini koja će vas svojom svježinom zaista oduševiti. Ja sada ovdje lagano završavam ovaj video, a vama od srca želim sretan i hajl post i sutra.